Abuja yasam watching yawaha esam wadjo Jegana TV eso eni audience abomoden subscribe follow comment na share efama se na bia brenya benyina your latest update no so onsa eka bia obetimi awo so a share de amanti subscribe wo YouTube na follow ye wo Facebook Twitter Instagram bia na ye Jegana television na the flight yasan ama ye musu ebio na busuan woni tua se one fast we see better anhwe ya na jese china no wote plane ma na wo muni ahwe wa free form What you say? What she edi free we machine mu aba be bofo papa penti abrenya be na say fasting your seat belt na afi yentimi eni enkita ho ye dey asra kase na be ma ya bofo abrenya bi na mutimi so the flight dwumade ase Glitz and Glow Cosmetics and na general organic force and na tete ba center what you say bomoden eno mu ni nkita ho na afi bibia ntimi nkoso fan say 100% organic food to pade eni na bomoden fra general fo e ba ne nkum papa ho na mani sa ade se tuntum na se kokko pade ne fra Glitz and Glow fo uwia e bia me kase ya de bi hye wonfin pade akone kopie ma wotina tete ba center fo akache na ne omu ni kita ho na bibia ntimi nkoso kama emfa ema medin a meje so mede nana K Jesse abrante na ye wiom hye no ye bisa wo se aso wo ye bema besia ana wo ye bema na wo fia se wo ba bia ni ho no ma na apart from mama me a efiade yo nyina no sebi including apra wo se wo bema yi na wo ye ana se wo se yetimi ede se adwumadie no ema obi foforo me ka se ye ka se wo bema ne wo bema ya ye kana se mi bema na bodwe se etuatua ho no pa na wanka se obesi nsuo hwe wakase hwe na busua senia ansem ne tie no ma ye na ne hu sima wate ase na ye nkonkon je abofo nka to kakra emfamara ye ba afide wo mbia no ye beto aso mo ne mum ka na hye ne nso se wo nso betimi de wadwuma ba bedan me yetima bohu de ro kase pa e de amafisa ha e na brempon titre ne ni ntre nyina ehwe adaroma ma ye na ne hu sima ye basisi ya me wo London baby am wo ye Walthamstow wo we hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu ana se Helena baby a wo bia so far as I wo betua wo postage ye be postu e de abrel se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enku no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya glitter and glow na wo start beginning no wo be hu se repair wo kala no wo be ye kama wo be ye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo be tete samna asra wo ho obi wo na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia opesa wo frame numbers me enu nyina so a bibia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma Glitter and Glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kra de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusu ya Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glitter and Glow. Yo, abushia yesamo akwa babio yesamo ache mo ha first time need abomodern subscribe follow comment na share efama na abushia no ase ennore na bibia ntimi nkoso kama se ne be ya abrenya your latest update dey tumu say kam wonso wonsa ebetimi aka bi na aso we dey ye man Ghana mo ha ya na yebusa se wo ya abrante na wo da so ete wo maame na wo papa nche me ka se wo bodwe se
emu na yetutwa de ye wig na se oda so to maame no papa nchen a ye bu se wo se woni nua ba na se wo maame nkwa na wo fi a sebi apra ana se fie adwuma ye no wo se de ni nyina soa wo ana se wo se yetimi epa obi ma no eboa wo kakaka na asema ye kan abrante ba ko ho aka adwam je se wodie mia papa pa je se kama ko se wo sori a efie wa apra nyina ahye ne sa abrante sori a na je se fichiu wayi nani adaye a je se apra de enka emema adwuma ho na no ana wasi no Monday we na chese ne papa brand obese wasere ni pa ai etisi ya branch echo so hey who talk you say no Monday who say man no day na chese Monday papa chese branch yi one prayer chese ne ma meka na odi ato anya hwe kura o ye guy mama na basa so ne papa twe bet disi ni so wo be pra na wo mpra na wa wo hwe se ni branch na bodwu se fu bi be se rasta ma ye onya kwa ho a wo se ti ni suo abranti na bodwe se afuo pa na bet da ni sisi echi ni wedi ani ekọ ne wedi no bunka munka no wompra se mepra na wote ni suo na chese wotimi se bema wo fi eye ate hase awusia se ne afode ni tie no yakọ na so fa wani ya ne waso ko ne kohwe na emu mote sa se wo mpa adwuma dia ene na metufu bo modern sisa ante sa dia a day is coming ubehia your meter who say man no day Monday ampa yakọ na kohwe ni so ade obi asem o kai was enye wo be ka nokre ai wo se man no dey power day papa ebusia se nya kan se otimi fo otimi wudi anya no ro ka wa de for beti se nya mpani besi aka no ya de asida kese na be ma ya boafo abani abanyina wo mutimi ebo ya nchi dom se bi ya ka se anoma no be kese na firi ntakra won so betimi de wadwuma ba be da me etimi abo ehun de ro kese pa e de ama ya de asida na Margaret Embro Cosmetics sanso na General Organic Food Sanity na Tete Ba Center so mutimi boya chi dom mama yetimi de flat dwuma de yi eba be som wo me das da bio na ebema wo so otimi jebre ehwe ye bomoden subscribe follow comment na share sanso bio na asida kase enko enfama me producers on duty ne oba fia ba fi sanso na Edmond Opoku search for Kingberg ene me nana K Jesse Abranti media me jeso kopim se sabe share bio no bomoden subscribe follow comment na share efa emaye me sa mo achi emo aha emo adwu bio makrao. Oh, doc. Yes, and you walk, doc. I want to know why did. No, that's why she after you are turn your man. No, say the young cook. So your stomach was up, said the young. Had been so I become. Let them cry. The meaning said if you are by forcing a I don't know. Test results natural say when you malaria on the moji. Eh, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at a tomac. I'm on my free. Tinatet malake, eyema ubi awenya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyema ubi awenya heartburn, indigestion, ena ni yem eyeneya. Tinatet drui, FDA ahwehwe magia tum se eye.